Okay, barakubira ngo itangazo rero iyi nkuru ni yiyumviriye kandi yakozwe mu ntumbero yo kwinezereza gusa. Bindi gose ngo urabona ngo jewe kandi ngo bankinye buri. We don't know you guys but you know us. Reka bashimire gose burya bidasanzwe uwiswe Clary igira neza nkuko bisanzwe. Kim Product Swaga. Na Sandrine kamugire ko cyane burya aba yakoze cyane. Wilson nawe nta karuta Imana turamushimira kandi cyane we mubagiye bakoramwo. Leon Steve nawe tubabwira ngo niyo Gang Films mugane mukore subscribe ndetse na like ndetse na share byose muri rusangi mukomeze mugire bataragira nimero niyo mugomba kuduterera abantu bakuru. Aha akazi karatuvuna bigasaba ko mukora namwe tugakora natwe iyo bwabaganye ne bigasaba ko muhamagara nimero 6780 cyangwa 67500955 iyo gose muhamagaye cyangwa muturondeye kuri WhatsApp niki mukavuga muti gose abavye muba mwakinyerega ni mwakire murabe kuri mwo kwikubita ka soda. Ubwo urumva bamushimiye gose burya Imana ikabashimira cyane. Yes ahabye kuzora alhamdulillah ibintu bikajyoha buriya sibyo. Yibaze ukuntu dukina tubatamare ugasanga sha turi kubanezereza ntimuburi kibateramisha ariko nimugombe kubibona sha. Ubwo n'ubugumye rero New Gang Films dutanguraga filime sha. Iyi filime nanjye kiba yanshanze reka tuyicangadure sasa twihuse gake gake. Barakubwira ngo filime ni yanda ariko iri guturuka muri NC bana CSFiwe Productions Product Swaga twihuse kandi cyane. Mwari muzi ngo biroroshye iyo maze kubona filime ihereye mu bicu tukamanuka mu gihugu tutaramenya ngo ni hehe uhitanya ngo filime nta bikino Bujumbura Central Prison mu ibohero rikuru Bujumbura BJ gake barakureka narakubiye ngo buri gihe mwumvise nkoze muri filime itumenya ngo nta kiwani gihari naraye ko nazongera kandi gukora filime zitabaho ariko filime zibaho ndazikora. Barakoreka ubwo baragiye bari misi amezi aragenda araharura we arabukuna zosoka muri gereza wacha bari tiza ariko bucece muri gereza ariko nta mikino. Gereza nkuru y'Ibujumbura iba byakomeye mwenyewe uyu muramuzi muri twinshi mukiswe mwikiwe ko yazibakini ariko Saliki original name barakubwira ngo filime yiswe mwikibaro nanjye ntumbaze ndabiri gihe amaze muri gereza ariko yamara gusohoka ngo kandi rero ngo kandi bikibuwe kandi amatwisha sore buri munsi akaraba kandi tiyakaza gora amapompasha ariko arakora iki urumva ibaze 1825 uri pompage ari miss abawushinzwe bavayo gake barakubwiye filime nkizi ntandikiresi wacu genda ukore subscribe kuri New Gang Films kugira ngo ukomeze uhabwe ibintu vya moto ibintu bishusha tavumbi ririko araje gufatira kwanza barasatamu gereza burya nimbara mu banyu buka intumbazi. Yarafunzwe neza buriya canke barakingiye ko gusa mwana tiza ni everyday nta kuruhuka ntaki gake kandi abongereze volume ndabazirega mukunda vyacitse ngo bamaranye bakungutanye navyo muraje mubibona muroko asotse muri gereza baraza bakazimwambika nakubwiye vyavuye loko. We are going to put it international. Kubishira mu rwego mpuzamakungu nyine kugira ngo mukomeze munezerwe. Filime zisaba budget kugira ngo zibagere ku mukomeze munezerwe no kuba mumanukanye. Ko bigaragara umusore aratinyise no muri gereza no kuba muzana gake mukinene ariko uri kubibona. Mwabagabo nakubwira filime nitakunezereza gusobanura ndabivamo. No kubwira iki gake baramuzanye muri gereza bari bize na tize nta kindi always urumva tize baraje baradodora musore nuko nimba musohokanye nimba bamwinjije ntumbaze ku mapingu uko bamurekuye bugiye kwerekishana muri gereza afande ndabanye bana neza sha mwana bimeze bitari ndamuzanye we fandara kuntumye ariko bamutumye ngo bigende gute nakubwiye niza filime usanga abantu barashoye mitahe shawe kubwira ngo iyi filime ugira ngikogwe hasaba amafaranga na gute icarasha amafaranga yakoze ndakubwiye ukumigwa muri yo n'amadolari waragiye kubera iyi filime kugira ngo bayikine yose ni gute iramazina yose sha irankunda David ni kumusore yitwa David sha muza mwitondera ba David buriya bakunze kuba bagome Uhereye ko muri Bibiliya baramufise fayiro yose tariki 27 ukwezi kwa gatatu ni umusore yavuka 2001 ko muravye neza ntanubwo ari ikigabo gikuru
yafunzwe akiri muto we ku myaka 20 n'ingahe hafi n'itanu sha mwaka wa 2021 uzira gukwita ujejwe umutekano yabaze ko yakubise ubushinzwe umutekano we kugira ngo umenye ko umugabo atamikino bari baragucira imyaka 5 muri gereza nta mikino faranga y'u Burundi ibihumbi 200 yo kuvura ibikomere ubujejwe umutekano iyo mande bamusavye yakubise ubushinzwe muzeruka bakweje igifungo c'imyaka 5 reka ndabe ibintu bagufatiye telefone ndabona telefone isakoshi ngondo imwe karata karangamuntu n'amafaranga 200 nkuko bigenda gose bagufunze nyene baragutwara utwawe nyene bakatukubikira hageze ko bakuri ku rugataha bakagusubiza ivyawe sasa umusore naye amatelefone amakaranga mu nibihagiye gusura mu gisivile we umuntu yakubise ushinzwe umutekano civil yani nguvu ubunyuru wowe uvugika ariko kwari guhonda guri imbesere bakimanukira gusa gereza iragucisha bugufa ariko sinyangabo yimanukire mu rugo uve ku bashinzwe umutekano kubita imihirimbiri mu ikaritiye ariko hey biba byakomeye afande murakoze baviye gusa nizi somo bora kubita igihugu nta nisoni se bitondera umuntu wese yambaye umwambaro no gutinywa rega Nunda kicambaye umwambaro w'igipolisi umukubise igihugu muri make ariyo mpamvu bagufunga n'ifunguzo bakazita muri wese sine gomera kubona hano hantu sha ugenda ugiye pe nanjye sinifuza kongera wogaruka se muri Yezu utasa ufungi hano hantu iyo uza kuyimara uri kurakora ikintu kimuteza imbere ubu ntababutse umaze gushika ibazera ko kantu mukazirikane ko yuko mukora ivya mugafungwa igiye mumara muri gereza rero gituma hari ibintu mugakoze muri hanze mugatera imbere gufunga imyaka 5 sha uraze ko imyaka 5 ubugeze kubana nka babiri waravyaye kuvyara n'ibikorwa vy'iterambere rege waruzi ngo nibigufasha hana kugira gufatira ingingo sawa haba ikibazo genda witura bawushinzwe duhamagare turondere bwanje Nebya yakora umusanzo na WhatsApp. Tugukemura ibibazo ariko. Bana ukemeza ibibazo ingumi n'ibipfunsi bimaze iki wa mwanda. Umusore no kuyarusohotsemo. Iyo rusohotse merega ntubayifuza kurusubira muri kare. Mande ya Desamire n'igifungo c'imyaka 5 rabikoreye umwana. Ubu witumenya ngo nta mikino. Arasohotse muri gereza kandi barakubira ngo akatoye kamenyere gukomba ngo kamba gahese buri. Nimba byarageza kubita ushinzwe umutekano urakeka umusivira to mutamwa nabo. Ngaho reka twirabire filimi. Tugumane gusa ariko nimba utarakora subscribe vraiment shaka ubura vamwe. Barakubira ngo New Gang Films present bagiye bakora mu ubufatanye hamwe nande Nasibu Wasifiwe Production ndetse na Clovis Sari ukabanya niyo mustari mukuru uyu mutanguranye Shanida Queen ukabanya bakarimo cyane mu bagiye bakora mu Kemi Bosha no bakarimwo abo bose n'abakinyi Lady Menete na bakarimwo bagiye bakora mu NBC Conman Celeste Karenzo karimwo muzane nawe na Nyandwi mumuzana ariko Meki Dimples nabagiye akoramwo kugira ngo film ikomeze kuryoha hari n'umustare gose aririmba indirimbo ziza bikaryoha bigasobanuka musimbire kuri YouTube mugire bataragira Meki arakora Prosper nawe yakozemo cyane ukamenya ngo kandi witwa nde de mwarimu Nasibu Anasi Asifiwe Nige zina nabanye ngigitangaza izina kugeza uyu munsi ntaramenya ngo nibiki Sostene urumva nabakarimwo Mwari muzi ngo nibiki Nasibu Anasi Asifiwe kwagumagaruka cyane bantu ibi niki Bashimira kandi equipe ishinzwe via stance muri filime nyine abantu bataragurika basimbagurika rega hari gihe usanga nk'ubu ryari umwe yaravunitse kubera kubanezereza gusa muri biki mwibe mushobora gucisha kuri nimero nyine mugata kintu bikamera neza barakurika Bujumbura Samuel Bujumbura hano runaka sinzi bari Kamenge canke Rohero canke usa ni Bujumbura tu bari ku mukobwa byakomeye ari guhunga fise ubwoba n'igihunga ntumbaze ngo byagenze gute ubanza ari igihumbi c'abandi tu abakobwa burya bazira vyinshi muri isi babijya bijyoha amagwa mu gucira bikarura we mupanwe sha mupanwe tugire bataragira ibonye bagakoti ba Messi misobe ko bari baragukurikira bitumenya ngo burya ibikorwa si ivy'amahoro tu ibikorwa nta mahoro birimo abari gi probleme kandi kiri major probleme biri major probleme usanga ari nkuru cyane bakwiye gukurikira niki ko bari guhunga kandi vyakomeye mbica bandura gisubiza tumufashe bari kugenda birahira ariko nitwamufata ariko
niyo gahunda barimo ariko bangu mumubone mutamubonye mwibone bari guhiga umukobwa yakoze iki tubazanya ariko wapi bandeko badi baramubuze bose yagiye he Bobi wari imbere unyakiye he Nasho ndamubona imbere nko ku metero 10 arakase gato sisuye kumubona komba ari munsi hanze kuvuga twagahiye ngo tugafata ariko uyu mukobwa ubanza ari umuruzisha nyota mutwaye numwe yuko tusunye mutwaye abuna ziyosha twije reka twegere imbere gato turabiko twomubona reka mansoba y'ubwoba reka ubwoba ni gusoba y'ubwoba biba byakomeye ariko batunibanza ari ciyebe gikuruye amabandi nkaya umuntu agenda gukamura bakamucunga ndapfuye ni bomba tu yamburi inka nturaheze ni ingombe kabisa ngo ni bwa busara bwayo boss yadutamye busara bwayo wa mutazasura ku burongo mane nawe urasarica kweli busara bwayo tuma yibagira ko bose batumye gufata umuntu tumemererwa nawe kweli nyasa tugendere ngo mundazi nashika kure kandi ahejeje nturinde kunyikwegera ariko tumuhige tumuronka kandi baramusovye ko we bamukamuye umuhigo urakomeza ariko uva kuri ya mikino katumuhigire kutamubura sha urabe filime zira pole bana batamye gucaho gake gake barabo ko bigire bavyakomeye mwa bantu narakubwiye filime ndundi nizo filime zonyine kujya kora muri umukobwa niba atari ubwenge bwinshi nibuke cyane kureka abanze bagere kuri umukobwa ari gukata asubira inyuma we kobwa aragera bwaka nguri ararenze nk'akarenzo bye tayari kobwa yarakweza ariko nyumvira ariko zakuri ya mikino uri mu bikariko uyu bagabo tumuzi nk'umugira neza bagabo banza satare naho batagendera buriya fatira mwereke bajya amaraso ntantarukire muretse ariko umuntu bari kumutamwo nta mikino iki kibwa mwe muri mu biki baba muri mu biki mwe bari ku mugabo bose gukirene ko bari kwikubitira amagara yanje mugabo gupfa byanse munaragora gupfa aragora sha barahondaguye sinzi ko ari sinzi nimba ari burujabuke baragiye barakwakwanya mwabimbuga mwe kubera iki mutazi kubaha abakuru waragira ikibazo nanje rujya ikibazo nanje gare kuba ufise ikibazo gihuza n'urupfu tayari ndaguhuza n'umuremyi boss yarakubise mpaka raru this sort of bitch nyana yimbaga gusa give up in 15 minutes ebaze ko minota 15 gusa bavuye kwizima wa pasa heavy bose nakubesha ibifunso ufise ni danger kabisa nta rimwe ashobora kuvya uri kurampayageza mu vyiki niki bro you have to trust me ariko bose ni ukuri ugomba kunyizira rega ibifunso kubita kumenga vyici inka mwa don't mention it nta singo mushimire rega boss uri boss nta buri boss kuri boss wangu boss tamuvuze neza gosh bana yanje we you guys are terrible shamusana yabipe yes byagenze gute ku masura yanyu boss we things went sideways ibintu byagenze nabi it wasn't my question ariko suko nkubajije ariko hamwana guy showed up and kick our hari umusore yaje ducota twicara kabisa you say abivuze ngo uri kumbwira ngo 3 of the people that mwari batatu ndiha 500 ku kwezi didn't take fight if just ariko umuntu umwe yabananiye muri make ariko mwumva muhuriye mudahuriye niki niki yes sir twakubiswe n'umuntu umwe pe nabambaye mba 500 umwe umwe ariko banza muri kunkirisha ariko umukobwa nawe he took care of him uyu musore yatwaye umukobwa pe baja ibyo ntabwo twabibonye ariko uraje bibone how did he find you did you try to do something stupid ariko ubundi yababonye gute uyu musore bahondabuye mwana hari ikintu cy'ubwoge mwakoze pe ndabira kacukwa bakubiswe barashaye ariko ndikuvuga ne muri akapfa vuze ngo iki boss nakobeshe rero boss right to twagerageje ku buretse mwagerageje biki muri akapfa didn't you ariko nizere ko mwagerageje kumufata ku nguvu sivyo bakwereka isaha imwe imbere yo kubidukombera bakubiswe na twere sore ko barahiga umukobwa ariko byagiye kurangira gute kobwa yagera bwakara we urabe filime yitonze kiri ko ratiri ku mukobwa byagenze gute bakubiswe bate nanje bega noba nibwe ndamuse ntabonye ko byagenze ko bakiri ko araza nuko bamugose muko ntitugufashe no kuri ndasaba imbabazi sinzongera ntuzongera iki rero
Fata nkora kandi ikorera. Fatira. Fatira uwo mwana sha nkwere kutuntu. Barakora ku mukobwa yewe. Baranyishe. Abagabo nibibi, ntabagabo nibibi. Mama ahita mu meza ari kwibera padiri tu. Barakoreka mwense tuyarakiva muri gereza arekuwe. Bari bamwiyabe ntakongerekane kugwanagwana niki. Akiri guta. Ageza anye mwemba bona. Fatira nkwerekesha tumukuru ubuntuze. We muri mubikari. Musore. Bona abantu gusa basobeka mugabo nta kiri. Ubu none ivyo turimo ubu ni wafata inzira yo kwigira. We komeza urakapfa mvuze ngo. Nawe bana. Zivyarondera mazi zivyarondera. Muso. Ukoze kurinde. Nkikura. Ukoze kurinde mwana. Mwana muri gereza buri munsi. We. Kwa biyi myaka reka banze ngo uhuze n'umuremyi ariko reka imikino. Kaza kwiyahura n'uwariko n'uwaragiye gufata ku ngufu byaragiye biranga ndapfuye umuntu uze wararangiye urambari tisi nguje kugwana mwana urambari tisi nguje kugwana mukobwa ahubwo aricara yirabira gasobanuye ko ndapfuye ibyo gufata ku ngufu ngiye gufata horoshe none ndapfuye ntabwo nari imbirimo nayo banagenda arengana umukobwa no kuba mutabaye mbese uru nuko bazihondaguye Zero nkubwire muso murakoze kuntabara Ndavugira nkunda nuko banyita pe Arivera nayo baramutabaye nta kintu na kimwe dofa nta nubwo ndabazi ndabonye mvuye ku kazi munabanyirika abasore nk'abo rero babonye sakuze urabagira ko niko murakoze warugiye nariko ndatambuye ku kazi igitero byo ko cyangwa abandanye Anjari Reka nguherekeze ntibakongere burya hari igihe usanga rega abambere ndabagukije ugasanga abakabiri barakuziriye you never know Mukobwa ronse escort yibu nuko twahondaguye boss rega kweri koko nyine mutubabari baza muri kunkinisha ariko mu murakapfa bashenzi gusa ibini You failed a simple job. Kazi gasanzwe kabananiye. Someone umukobwa rero yagiye ahantu hari umaze kumenya abo turi bo. can fix this. Boss twobikemura. Oya ntabyo kubikemura bihari. Did enough damage. N'ababeshe mwangije ibintu bya danje pe. Ntiza gato nkwereka mvuze biki. Sana gabura kapfa wunda. Mwakire bavyi. Abagabo ko busare bikonyozi. Muri makero mwebwe nta mpamvu zo kubaho kubera iyo bigenze ku twene twihanganira amakosa nibibaho. Amakosa ntabwo tuyihanganira. Iyo mwangije ibintu murapfa kandi iyo mufuye mubazwa ivu mvuze ngo ikari gasanzwe karabananira shahaba mukazana ibintu byo bafyeta ntambinga faranga amazi imyaka ndabahemba mura You two better find help. abire gose murondere mukobwa imbere yo ko ndusenda bageza kuvyago na Boss, yego boss let me handle this. reka mbeke muri bisigaye mu vye sivyo Head back. abo ko ndamugarukana yoja he umuzane pe koko ataje urumva namwe ndabacisha mu gutwi noneho muhingukire muzuru nta mikino boss aba yababaye mwabe namwe munkurikire mwanse mwicwe n'uburoro mvuze ngo boss shawo nikoraho reka amaboko yaragiye aragagara ngabo nuko basoye imbesira ariko boss aragwemba gakora nabi what is it boss wabonye bita sha How you doing? umeze utari abiri cegera ariko naye nakubiye ko nahora ngonda gukorera business kuri telefone ntabwo ari vyiza wewe mbwira aho ndahagusanga dukore business telefone barasirakinga wangu uri hehe Okay, I'll be right there. okay ndaje mu mwanya bangu ntugire ikibazo Okay, team. Fisamaja ufisi vuzi ariko niye filime mu Rundi wabonye bavuga icongereza abantu bakora ibintu bifise isuku n'isura amakostime abariyo ni mitahe urumva iyi filime ba Nigeria baraje bakoramo kuva muri Hollywood kugira ngo filime ikomeze kujyo mubwira ngo yatwaye muri $1 ngo mwena mwa ivyo ni iki mbwena mbaga uri mu bikiyo filime barakoze urumva kugira ngo bigende fresh munyereza filime bashira mitahe ya desamira bakinyi bakabahemba amazi n'amabarafu ngo batashe mu rugo ngo bakinyi ngo bakeneye kwamamara filime urayitangira ugatanga urufaranga director w'iyi filime uramuzi ariko
filime nahisemo gukora n'imyuka yose uhita utinya muri make. Ni za filime zica kuri Netflix zigaca kuri Amazon Prime. Hey, ziba ziri ku rwego. Umukobwa yabonye nkaho umenga umucunguzi n'uyu ndagukurikirana ivumbi ritumuke kabisa. Se no gusiga nka Jay. Amakoto genda kugeze y'amahoro. Ibyo byose ni kuri gahunda. Abakobwa yaramuherekeje yamugeze mu rugo abahungu reka tugira ubuzi bwinshi abahungu buriya guherekeza abakobwa sinzi biki gukora tubaha. Ngaho tugeze he? Ngaho sasa barakurika nyuma y'akazi kabananiye abandi kubona basobetse gusa bahenga y'ubusa nayo bundi akazi nakishe. Akazi ntabakoroshe bantu rero. Karagoye. neza kumwe mwari mudukuru mukomeze izo nkuru twumve nimba atari urusaku. bose agiziki bose mwari kumwe reka dutuma kuri mission bigenda bizoragorana gasanga bitagenze neza dushyira ubwoba bwose ntabwo mbere genda namuti kuko abona mission cyo dutumye kuri mission gaferi agenda dukuramo umuntu muzorangira ahubwo bose yabatumye kuri mission byo mumagenda avamo mwe muratumwa ntimukora akazi kandi muhembwa hari umunsi amafaranga mudahemba ku gihe buri ko bose ko atamuntu arenganya cyo mwanya ndamutaho cyasa think about muvyumvire ko gutumye gukora akazi uriye yo gukora ivyo gutumye gukora umuntu agashaka gufata ku ngufu ibaza ivyo nibikari ugamane niwe mwanya turose wo kwikura umusonga arakoze niwo mwanya wo kwikura umusonga ariko waruzi ngo nibi ako kazi sivyo nibi kubera urabana nta mwanya turonka wo kujya kuraba ivyana natwe ko n'ubusara bwayo bumushuka nakindi ahubwo mbwira kaya gakobwa tukakura ahubwo natubwira abari bagiye ku kazi igihe bagiye nabonye inzira bajyanye hari inzira ya hafi tugiye ya inzira yabugufi nayo bagiye umukobwa no bageza ko ntimugire ikibazo tugakurikira hasi uyu musore nati gose burya mwebwe n'ubundi bose azobamara ni gute batuma mukajya mu byo bakobwa sha mwe manatuma mukajya gufata ku nguvu nta n'isoni bajinga gusa ntuzi ko bigoye yagiye kugura akabigimana titya yagiye kugura akantu kana baratama ari ha okay twagiye ntari katumwitane basi tumuhitane niyo uvuze guhitana mu kirimi cy'abantu uze ni kwica nyine ariko guhitana mu kindi kirimi ni gusanga umuntu barakwereka gatabazi na mutabazwi ni mutabazwira tabagwa nako bari kumwe ngahanye kandi uravye neza burya arukubona ibintu bigenda bihura nyine ugasanga vyakomeye bagiye biganirira baramenyana kandi iyo umukobwa mutabaye burya akenshi ari usanga uri hafi y'umurugo ntabondagera hafi y'umurugo pe twarukana ke nimba cyo bigutwaye twari kujana nta kibazo yebaze nta kibazo ndaguherekeza kora iyo nshuti yawe no wasiwasi ewana kobwa yaryohewe gose ni boga ari hariya yiviriye muri gereza nta n'ugwashe bagiye biganirira mama hani urukundo ruva ugasanga vyakomeye yamara kijana we tibazo yiteje ntumbaze hagati musore muto musura mu gisivile ntugateze ibibazo ukazogira kibazo gose burya uzuhamagara iyi nimero taragira nakora ahubwo yisha umuntu kwereka ko abantu babaye nabi aje kuraba inshuti ya kera ninde baherukana kera umusore yiviriye muri gereza nkuru y'igihugu nyene yaba vyakomeye akavuyemwo tayari biragenda gute David ni wewe inshuti ya kera niyo bijya muri kumwe se ninjuri twahuriye mu nzira rega Sabura kuramutse cyane buriya yishoboka biteze kandi sawa ego ni sawa okay David ego biri mbabarire man sinabimenye ko akora kuno munsi anko tuvuga bwira biri n'ibintu bisanzwe tu ahubwo je vyagoye kwamenyesha umunsi nzoviranye ahubwo nari nshinga gahunda gusaba imbabazi nshuti yanje kijya gihe nitwaye nabi man naje ahubwo nije nakugusaba imbabazi nije nakosheje Nje nakosheje kabisa ahubwo nk'abagenzi murasaba imbabazi bivaye n'ibibazo vyagiye vyipasa nyine muri izo gahunda uriya Maria uzi bikagyoha nyine gasho nta n'amakuru y'uyu nta nubwo arigira nyandikira Sherry kumbe yaranarongoye we baraguhamagaye buriya ngande njyana akazi kabonetse akazi sasa yaravye neza kumbe umugore azanya agatelefone
sinzi ngo nibiki muraho yavuze ngo ari umukobwa amaze igihe atamu telefone bahindagiye David we ngo tubiyage tubivugane mwibagire wana reka tumuka aragahura n'igiti age hatubiyage wana Tira. oya twe kugira tuyatse nyene unyumvira ariko sasa ubanza wa mukobwa atigeze amwandikira bakundana kera ari uyu tu David ariko David ngo tubivugane wana ibi niki ndabira ariko yaravuze ngo umukobwa atigeze amwandikira sageza cya mukanya gatabana uwuzunya agatelefone ngo umugabo yitaba ari umugenzi biri ivyo nibiki abantu barajya muri gereza ugasanga abandi basigaye bajuna babibiza benshi buza urumva ni problem barakurika amabuga ari ariko harakameki babona kwibwira ngo baraza kubita umuntu ariko nawe bizi biga film iraciye yakomeje ariko uri kubona amagangster nta mikino baba barakaye nibikoraho bagiye kurondera umukobwa mpaka aboneke urabe film ariko nta mikino reka turabe kiza kuvamo ariko burya nanje no kwiyemera kubana atakintu nishobora ivyo nibisanzwe reka turabaho bija niho biva sasa yageza hanye ubanza umukobwa barakundana pesinzi yaraje aragura ko muri umukobwa bakundana shaye mbere yo kujya muri gereza baraze kujya muri gereza umugenzi ntaze ukorwa ko umugenzi we niwe yifatiye icana abanza gikubita kwanza amago uri kujya show muri gereza uri kujya pompage n'ibiki umugenzi ariko araga ibintu David. ariko David banamenyanye Kumenga uvuye hajya ahantu utameze neza nibiga. mbwira urabona uriya mudamu wabonye yasohotse y'ibungenzi ariwe ubona ni ngaha kwifoto ibaza ariko ujya hoza n'umukunzi wanje unyumvire Genze good. ibaze kujya muri gereza uzi ngo usize umukunzi ukaba waramaze imyaka 5 uri muri gereza bagusubize kwanza nyuma y'imyaka 5 iheze kuva kera tukigana muri internet reka wumve iyi nkuru usingiye ukuvangira uyumve witonze imyaka 5 iheze we na Billy twara abagenzi kuva kera tukigana muri internet Billy niwe yampuje na Maria kuko we bari basanze ari bazinanye nta kintu na kimwe nakora ntari kumwe nawe kuko naramwizera cyane kugeza igihe ankorera ikosa barabajama Billy ari umujama wande wa David arabagenzi ba hafi babasohokana mufotora agira ibiki sasa umusore yageze akajya muri gereza warusigaye muri Billy hamwe n'umukunzi wanje Maria tuba twagiye gutembera twinezereza sinzi ukuntu nakubitiye kwihagarika siga Billy na Maria nja aho bwiherero bwari buri ndihagarika ko byasigaye bikurikirana sasa umvuga bangiye kwihagarika urumva mu byo abagabo nyine ariko muko urazi ndakubeshe urabona njya kubereye se amafaranga ni gafifi nta rufito hano jya kweri mu muzogera kuki nuko baza bakubwira shangarutse nasanze Billy na Maria bariko bancinya maze kuyibona natwawe n'ishavu ncandengera kuri Billy ndakubita ntitaye ku bucuti twari dufitaniye Maria agerageza kumpagarika sha nawe habuze gato nari no kumwica turapfuye Maria bibonye ko acahamagaza ajeje umutekano baza kumbanguranya nanje cangira ko ishavu rigize nisanga nakubise umupolisi baca barafata bajana kumvuga iyi niyo mpamvu ndetse umusore vyageze afungwa yakubise mugenzi kubera kumuci nyuma niki mukobwa aramubuza biranga biza kurangira abashinzwe umutekano baje nabo mukobwa giye kuri telefone arahamagara abawushinzwe nabo babakubitiyemo wewe yakubise ubushinzwe umutekano ugeze ngo iki wewe yarajya arakubita aho bukubise igihugu buriya bukubise igihugu urafungwa da nuko bagutamo nta mikino polisi nta by'amakarate nga baragiye bamutamo iyi niyo mpamvu filime itangura ari muri gereza mugenzi we ari kumuca inyuma sasa yaragiye kumusaba imbabazi atazi ko nyene iki niki yarazi ngo umugenzi kuba twarakwenda tugashwana byararangiye nyene ntibaba bagikomeza urukundo nta niki kumba ahubwo urukundo rwarakomeje ari muri gereza ngo yaragiye kumusaba mama imbabazi kubera yamukubise polisi iramufunga ni yarazi ko n'ivyinda vyagiye mwake bwa warakubita igihugu nta n'isoni nuko byagenze Shani wihangane pe abisi niko bameze abisi nuko bameze uyikomereze sha nta bundi buhinga akaba karabaye akaba karabaye
tayari ehe ngabo yagize atya umukobwa ari muri gahunda ziwe ababingwa b'isaramu baraje nabo bose ngo ntigira kubera business canke deal kuri telefone ni bibi telefone zirakurikiranwa rega none se byo bagenda gute ziramutse n'iki ni abonye umwana mushasha muri equipe ariko bocece umukire mu kurugenzi avayo bisobanura iki muraho wari umpamagara iki rero Dina gutumye imizi gute igeze Panza mabuja imfise ikintu nshaka kubaza icyo mukobwa rumwe mufiki kubere kuko ushaka kwapfa mufiki mizi icyo mukobwa icyo dupfa kubihagarare kurara icyo dupfa n'ibikura bari gakora akazi kawuhembwe nta bindi urumva atungane ubwire ko dose yaheze ega mabuja kugira ngo dukore akazi neza hagiye bagomba ko tumanza kumenya icyo mu kugira akazi tuneza ko twakaze neza ko udashaka guhita uyu mukobwa ni hamwe n'umugabo wanje muri kumva aho abakobwa bigeze uriya mukobwa ni habara ry'umugabo wanje nkeneye ko umuhitana rero atawukeye akijya ashaka kumbona kubera kajya gashana rero nkeneye kuka umugabo w'umuntu ushana ntakiryama kubera ujya mukobwa twatamwe filime ahigwa sasanye n'umugabo nguyu rega bari byaranse ngo mu gihe cyerezo ngo abakobwa ndwi bazoza ku mugabo umwe ati tukwiyitirire gusa nta kindi biratanguye birabaye singibi so byagenze gute ngo umugabo waguca inyuma ntabwo mbi icyo nzi nuko nyine bamaze iminsi bahora nta kindi je nk'ujya mukobwa apfa buri gwirengero zingine problème sinaba unasikia kandi ndazi kazura gashoboye akazura gashoboye uri umwicanye ruhagwa urumva genda umuhitane ifoke mwiza nguvu n'ugaza kubineza kandi je nizere kibundi akazi nakora kandi akazi ndakarangiza bumura ushaka amafaranga naguterera yuko diri yaheze ongereza miliyoni nka zibiri burya umuntu turamuburisha haba mu kuzimu no mu ijuru no ku isi hose aburi gwirengero sibyo miliyoni zibiri gusa zonyine ako naka avance rero nakubwiye ngifise amafaranga si kibazo avance ngiye 400 zihuse kwanza turarangiza ariko akira nandi ngayo onye arahora abayangahe abo bakazi karakogwa pe no problem nkeneye ko umviriza nkubwire kwanza muvyeyi ari mbo wataza amafaranga atekana akazi karakogwa genda zo gufotora gusa ikiziga ciwe ndakurungikire kugira ngo ubone ikiziga ciwe tayari isigaye turaza kubikanika ndogondogo nyine akazi karakogwa nizera akazi karakogwa wana we kibazo ufise niki bakereka ntumuke tumuka koko mugabo wanje agomba kumuntwara nkandesha abagabo ko babuze abagabo ko ari imari hano hari umugabo nkande ngomba kuntwara imari shana n'isoni mari yangu inaenda wapi ucece nakubwiye filime ziraha biba byakomeye bafashe inzira buhoro buhoro aba nabo abana bari kwiye mukobwa gihigo yarazanye gufata nk'ubu bisanzwe kumbara izindi gahunda kumbe barakwereka bakiri mu nzira bakiri ko barajyandajyana umuhungu n'umukobwa ngo ndenge na biso araba baziriye ariko ba basore ni bariya pe abari kumpigana umukobwa itasubira inyuma ikibazo kikaba kibaye gwawe niko Imana yabaremye abaso je nabona inya gusubira muri gereza uyu mukobwa mutumuke kinyuma mushinguke ko kuri kubona isura y'akazi mwibesha ariko we mvuze ngo iki mvuze ngo ndamukora akazi kanyu rero ako boss abahembera oh la la yes the hero yantwari nisha
intwari y'umwanda gusa ibi ni wewe gasore ku meza yawe umukobwa ndamukeneye uyu mukobwa muzane ngaza leta mvuze ngwi wango wayobye kabisa nanjye umukobwa ndamushaka ari Hey, I'm not begging. Ntabwo ni gusaba rega ntwinginga ntabwo ubibona. Gerageza kugufasha. Nta kindi pe. Ni kugufasha. Ufasha jewe? Ntabwo ufasha nigeze ndagusaba. Yekada. Eko musore. Uyu muhimbirina. Nyumvira ariko. Okay. Okay, ntacho. Nimba wanse ku neza. Katabikora kuna. Mutwara kuna. Ese nkubeshe. We kadogo we tangura kwanza turabe vyare. What you wait for? Urindira iki urakapfa? Boss sinsubirayo. Moko mfatira nka kandi uyigire kura amaraso ntagutarukire. Kudaharimwa ngo bigwiza imisega idahanywe nayo hagwira ibikoma. Tutamara guhana ibikoma hagosaga hagwiriye za rujongo. Iyo mpamvu burya dukemura ikibazo kare. Sa ngazakomeye. Buretse ariko buretse. Ndiga koti ka ndi bosi aba yamembye. Bosi aba yamembye buri. Bosi aba yamembye di witonde. Yuzi kamera muhase wa. Reka nongere nisuganya shabara kubesha ukanga nde wewe. Okay. Katugire bataragire. Ere. Uretse ariko bamutamwe nabo. Karagaruka. Turagigira. Maze ngo turagigira tu. Umwigira bakomando baranyishe tu. Baramukubise. Nishingikiriza rakubiswe. Gakoti abanza. Nayi inareka. Peti. Oya. Ori. Nakubwiye bifusi vya Doniyeni. Vuye muri gereza ariko gereza ntabwo inkanga. Bayamenya ko byakomeye ndapfuye. Bose arambesha. Sengisame ndayakubitirwa kwe. Onara zizinga fise kwentosi. Nkiya kanyamasyo ndaje. Babiri bararambaraye. Ana genda mukewana ntugakanga abantu nawe bana. Ntugakanga abantu. Sana batamuye guhabuka. Abanza kora kwanza tayichize. Wiki ariko kose vuze wiki. Va kuri beri wa. Mukobwa uramuzana urabe. Mukobwa uramuzana. Nawe uramuzana uramuzana. Oretse uramuzana. Baramfashe kuri kimi naho oroshe barafata injuro ho. Umukobwa araza ariko. Mukobwa araza peti witonde. Umukobwa muzane badutumye. Bose miliyoni yamaze kuzibara tayari. Ariko abasore mu giki? Uzi nakoze wawe buretse. Reka tubanze tunamurusha yakuraka bugite. Kanyamaje yamano bavayo. Moko twagiye. Abana bo baracagigira bacumise umusore. Zamurika gutakaza umwanya. Gutakaza umwanya sesabo. Ubunyuru zose zibatesha umutwe nta nisoni. Nakiva muri gereza ahugana marondero buzima basakoye n'ikiyede ngari gutabara mama. Umutabazi ni Yesu wangu wowe uri mu bikeri. Mukobwa nuko bamubevye nta birebye. Nyamara agomba kwigira bahata. Ariko bazofata. Ndaza kwemera mfenyu ariko burese. Nganga nkwereke yaguruka. Aguruka gato nkwereke. Muso Mvuze ngo iki? Na mifyinati hari. Baramucumiseho ko birafata. Vyanyavya pana vya filime uri kwibona? Ibintu mwizanisha ngo yagufatiye icupa giki. Biba byakomeye. Iyi irunze mwero kenshi ari gihe usanga byakomeye nyine. Araza irunda no kuki kugikomere nyine. Yayirunze ugikomere. Komba kayakihereranye ntikarapfa neza bukaraza kumubwira nikakanguka. Karaza gutanga bene wa.
sinakubwiye ko ari ivyanyavyo nta vya filime twabivuyemo kera ibya filime twe turagwana muri filime zacu tugacumitana vyanyavyo kandi bari umuntu apfuye muri filime azbapfuye vyanyavyo arabane ngo filime ngushingiye ku bintu by'ukuri ugasanga abantu ntibapfuye ukababona mu yindi filime oya twe twahisemo kubigira ivy'ukuri vyanyavyo nyine tukubwiye ngo umuntu arapfuye abapfuye tukubwiye ngo arakomeretsa abakomeretsa imbuga itari zanyazo imigere ya nyayo niko kabijya kuri twebwe rero areje ibintu by'iwanyu ibyo bintu vya we byo ariko peti uri mubi umviriza utigeza kumbwira akantu kukandi ataki musingi ido ni ido pe mukobwa ya mukobwa kubera iki mwamunyuruje twebwe twatumwe na boss pe akazi hari umuntu yahaye boss akazi nyine amahera ajya tumwicira bya mukobwa nta kindi bamutwaye niba mutwaye n'ahantu dukorera abyumva shaka cyuntwara aho hantu kandi wibacu kangimisha mitanda kwiki shanda guhitana pe cyo ntabwo twara kankogezeyo boss reka nkogezeyo pe ha kunyica nzira abandi kankwigereze tugabanya akajagari David singendeye kumira kukubona hano hantu ibuka amajambo yabwiwe ndetse n'afande kukubona ngaha wapi kabisa tubumu imyaka umaze ufungiye hano hantu iyo uza kuyimara uriko urakora ikintu kimuteza imbere ubu ntihababutse icyo umaze gushikaho neza cyane okay rero genda utware neza aho uze ubere ijisho abajejwe umutekano icyo uzobona kitagenda neza uduhamagare magara abajejwe umutekano pana kwifatira imyanzuro yawe sha hano kugira kwifatira ingingo sawa murakoze okay niba kenera rero ubufasha bwanje akarimero yamuheye mwibuke ko karimero banza hagiye gukenerwa to polisi banza ivyivangemo murakoze warakubita ushinzwe umutekano ariko fane ndamuhamagara tuse nkeneye ko bizorangira bambere unarihaniye kambanze mpamagare data aha yarajya akora ku rutsinga kwanza karimero boss yamaye ngakoreka ntimuyihamagare ndabaza b'imyaka shara kwa bafilmu gacuhamagara baragufunga hamagara uhamagara yafande bakwereke ngo nabonye akanimero ngo uyu ni wa mukinye twe ntidukina tugira vyanyavyo bantu nimba wanse kuvyumva ngaho hamagara bakwereke mu nzira ndiko ndataha nahuye n'abagizi ba nabi yatanze report yose kuri yafande cyo gutabara umuntu yaragiye arigana bagomye kumufata ku nguvu birakomera ndavyivangamwo abashenzi baje ndavutagura ndangije gose bana ndaza ndakubita imbesire ndazikosora nongera ndashisha barahunga pe ari kwigadira inkuru wafande bakimara guhunga rero icakurikira kizi yafande bana bakubise mpaka barumigwa barongera kandi barangarukira nabo ndakubita imba ariko ikibazo uko byageze bose ndace umwe yancumisa Urofisi igikomera handu ni boss irankubwiza ukuri baronkeneye ubufasha magabo mukobwa bamujanye nezere kuri bumfashe muvyeyi tujye gutabara inkumi nabonye kareka inkumi nakunze ariko uyu musore nawo banza afise inyasa ariko gacu gasanga umukobwa ariko aratabara muhemukiye nabo ngiye nakura umukobwa wa mbere yongirira ibintu nkabiri yahamaje ngo ntabaru wa kabiri oya itamba vamo burundu yaragiye aramunyanyo tugende usoshinzwe umutekano yamaze guhamagara bivuze ngo ramforira yaje byanka bikunda rega humura kwabwa bamushikanye uyu we namikinagira intumwe idasanzwe ya boss mukobwa bahonda ngo yamenye ameze nk'atana ngiye kuba mapengo tu moko wowe aragenda ukatubiza ivyuya biramupango sha ibi niki uwo guturitsa ubunyine tukarangiza akazi kagize ubwoba bosi mukirene kwa afise icegera yari anemera kubi naco ari umuntu atambuka abona ko atamikino ibi niki baraje iyo bose ageze muri yegeranye muri make muko bakuntumye banyongeye miliyoni 2 ntakwishe gose nabankoze ikosa y'inyanduruko cyaha kinyanduruko kosa la jinai kabisa boss muko
mumporeke none gabasha mumporeke umugabo w'abandi mwafashe ubutari mwanyibesheho nyumvira ibitwenga ariko twafashe umatari twakwibeshe ko muri mukobwa ndakubwije ko nyine umuntu twashaka nta wundi pe ariko nta muri gihe bantu mwanyibesheho ndabizi ntunzi pe ndakunzi ariko niba ari umuntu yampaye amafaranga kugira ngo ndakwice yo mumbabarire n'ukuri ntimunyice ntitukwice baduhembye akazi kararata she's begging life ari gusabiriza ashata kama ngo tumureke that's amazing nabi ntagatangaza kabisa bane baramuza umusore kubikomere ngaha ntugire ngo I'm going to kill you and get 20 million wenda guhitana niherebwe miliyoni 20 nta mikino bakiraho kumwica ndesha gusa imbabazo uraho nawe we ibi ni iki ujye mushenzi ni sinzi reka jya kumuswe yenda urabe neza ivyari byo mwana sivyo muze mwiki bari he aharuna yagose genda urabe hariya muvyeyi waraka muri mutere kikimura mukurikira mugenza uragahura n'igiti badoye akazi ko kwica umuntu umwe hiyongeyemo n'ubundi wa bonisi nguyu arigemuye muri how the hell do you do your job ariko ni gute mukora akazi kanyu boss urabizi je nagerageje ko nshoboye bamwije no I stopped nta mucumitaguye nyene nta mucumitaguye rakoreka iyo ndimwe bore sariko wewe yacha bari mugabo ajya kubi yakuramo kubera umugore ukuri ko bantu usanga ku ubuzima karabaye bujya muri isumenye vyawe menye yawe ariko mu gihe uzi neza kushoboye hari igihugu karacuga tabara tu uzoyi wito kubara ri vyanyu byarabananiye ko bivyanyu muje mu by'abandi mwana turavyivanga mu nyine by'abandi ibyacu byaratunaniye twebwe ndisigaye ni kwivanga mu by'abandi niyo gahunda ya buri munsi bakise mwikariko redemption road the right way we mukora akazi kanyu neza murakapfa vuze ngo muze nagaragaje uko nshoboye genda urangiza ibyo watangoje pe hagize women boss ndakeka nta ubizi niko yumvira think just we apana cyo kwiyumvira genda mukora akazi bunyuru genda murangize areka mbike muremze yabara barangiza yariye karungu barangiza yariye karungu muze uri kunyica naye bana uretse maraso wera shawe saracyafise ibikomere hariya barangiza yariye karungusha abanje nibo bamaze we peri kana ntumubaherekeza ahubwo mujye gutera story mu kuzimu ngo twikibuga sha naho menga ari hahagije ngo twihe ikibuga kirazira kugwanira mu bapfu ni si vyiza okay naboretse kuri yihuta se ntarambura ikota ariko mwambaro witeka wogwanamo imikango myinshi burya nayo iricisha ariko guhabura navyo bikunze kuba ibintu bizima boretse gato burya abaza mutamwe ikoti shahita wowe uyu mwana wa aza yigisaze kwana nk'umwiyahuzi kwana nk'umwiyahuzi mwana kwana nk'umwiyahuzi filime zira boretse wowe kwana nk'umwiyahuzi magabo n'amatekinike ataraho akurayo boretse bamutamu wabaye haca bari mvuze ngo ko ntarambye rwose baba zamwitonda ariko waraza kugwana n'induru zingana uko yeah that's right nukuri nuko muje ndabyumva tugiye kumurangiza ubunyene tugiye kumurangiza boss araje naye bana urindira iki mwana yarokotse what the hell ariko ibi ni iki nuko yakuzima mwana god damn
toneze n'inkuru I'm counting on you. shani we nize penda kwishingikirije genda umurangiza koko okay moko uzi n'inkuru reza ya mbere uyu je ndamwemera tuve ku bandi bose twatanguranye ndaze bitugiye kuva mu bwiza tujya mu bundi tu ariko wakana wewe uraza guteza ibibazo wenda guhitanye urapfuye tugwiza ibikorwa ariko tureka amajyamba reka barakoreka barako kabanya yitoza umwana ngo urapfa tu namuze ngo urapfa ariko zikundembeje mwana naye nakubiye ngo ikariko naye nakugabishije muga twebwe dukina dukina n'abanyina shapana dukina n'abana twebwe wapi ibyo twabivuyemo ibyo byo gukina n'abana twabisezeye mwana muze ngo ikariko nakubwiye ni show time mutarakora subscribe mujya muri mukazi kipfa gusa mwese muri kuraba ifilm wewe ariko muze ngo iki muze ngo uyitonde kandi cyane mwana yaragiye aramufobeka ibipfunsi namaraza kuvuga ngo tuzi tw'abantu baduhemvye mamutamwe ariko umusore yaremvye tu ererere bangu tanga amahoro navuze ngo utanga amahoro yewe polisi yatevye nayo nakwica jewe yako ndi mukwica wicane abangu nagazwe rero urabona ba wahereye ukubita ni ngoma jewe urakeka je ni ngoma kubujye kubita umwanya wose ndacakongera ariko bari okay reka tubirabe ya bagwe buratse kakana ariko murakabonye mwitonze nuko karimo n'agashinyagura baza afata amagisebe wakibwa we mandi bakuri bene wanyusha yararemba vuzanje rero yebiranda kagene utanda kaje rero aho bari kuransiga amavuta ariko wewe sibifusi Jimmy yawe na mikino para kuza mwigira bahatari mwongere aya ndatanze imiho amaraso gusa aracajeje hasigaye mutu mubaye mubi cyane kubona karata ariko va kuri bya bindi mujya mu isoko mugura ibyato vya Demir na bikirato ngiki komande mu Bufaransa downtown bakabujumbura Burundi amarori mu Buyapani cravate mu Bwongereza costume bayishore mu Butaliyano ngo uyu muntu ufa kumukubita we tuze n'inkuru nyumvira umengo ndi ruboneza neza Terminator musore we kijana sha ibi byose ni ibyiki abasore banje baswashyize hasi kubera gakobwa ibaze nukuri umukobwa kwe kintu mwe muri kuzira nuko hotel kirema mu nta kindi pe you're messing with the wrong guy banyibeshe ko mwana my business ibi nibindaba nta kazi kanye nta baraka bizo kwivangira umuntu utazi and well shani biza kurangira neza kuri wowe tureka amajambo ariko tureka bosi bamwita bosi waburetse nibutaka buratinya enda kuniga wewe nakubwiye wibeshe ku muntu navuze ngo iki wibeshe ku muntu bangiye kutari we witonde Peti wenda gupfuna gatomba nasazi kanya gatomba ndi mubi cyane bosi ni gisazi ndakwica ndakwirege tu we tukirera kibikira na mwanya wa pozu hari na mwanya wa pozu hari wowe bosi
boss ni mubi ingo uretse ni mumyuka boss kugira ngo uzaramufatisha ni problem baramufati shuta boss ko kwagukubita urumva kakwiba n'umwanya wo kuruhuka ariko twari bwasarazwe na filime y'umurundi no bwa mbere ngiye gusarazwa nayo ndavuze banzu gabanya kavuyo bose siva va ku mugore uretse bose bisu uretse ariko filime yabaye umuki we urara dotekini koba uretse fata mbere nakuzinga baretse agenda muze mbikiya buta muri neyi mugeri ibintu bibaho se mu Burundi abira ngo filime ni budget umuriyoni w'amadolari ngo ndenge na bisongora barango zeza yarakubiswe ariko iyo mvuze ngo va kuri business zacu iyi ni filime nundi canke twatuburi ariko ni filime ndundi canke twatuburiye man bagabo filime zirarutana reka murazara ngo zantuze ngo baziga ni filime ko ari karashika filime nizi va kuma karashika ngo ni filime babise MGF New Gang Films filime ni bitahe bantu batura hasi mbesire va ko wereke va ko ndakwica pole ingo tugire bataragiwe kimikiro mwana umuze ngo bosi ari mu mavuta nacho wose ubwira bosi niko cyamaze gukura none baragomba kuvangira mukate w'umuntu sha ibyo nibikari batwongere tugire ariko yo numva byakomeye bose abidakomera nakubwiye ngo ukubita mpaka wicuze ututunga ariko ndatuzi buze filime ariko no bwa mbere ntubonye tu sobanuye nyinshi ngeze ku isimbo y'inuma sasa gatabazi yamenye ko yibeshe kubira garuka pe se mureka imikino kwigira batari gusa muza kwiva ngo bitabara ababosi bose kumba ari inziganije azige hunda ari muneza cyane ndakwica ariko buretse gataka kantu mbonye akani kunga imegere ibiri nitereka ingo bifunsi bibiri ngo ntibitereka shani ndi yakubesha ariko ni yakubesha ko bidatereka ariko ni yakubesha ko bidatereka ariko ni yakubesha ko bidatereka ariko wowe acha bari witonda ariko waboneye abana base dutaraza badi boss boss uretse ariko urabona kuva uri boss witonde akubitwe igifunsi cy'ibiriro boss arumigwa uyu mwana ko iyo kuyikuye boss apfa gutera amagabo kakana ariko kakano aretse witonde usibo boyika uyu musore yamize boyika tu yamize boyika byanga bikunda yo uretse witonde petit keba nayo akabakita ngo iki keba nayo ngabo ewe okay kongera tugire bataragira bango nuranyugwa umbizi ivyuya umusobanuzo umbizi ivyuya nawe tugire sasa arige mugwana amatekinika gahe nawe fata wowe okay nizamukiwe nawe gira witonde wacana we ko bitabene wanyu nawe muze marori muze suzi nimba ari bubone we amarori agiye uri hehe tangura kubona imboyo ngo ndapfuye uri he bosi kumbe akamukomeza karagiye mboyo ngo atangura kubona abazungu n'abashino bari kuvyina ndomboro fusi cyo uyu uramujiandiranya kubera muratse gato byo nakwiceru
iki gipfunsi mbonye intumuko intumo jawe polisi zabirange ntimubizi se kuko urumva polisi si imana birumvikana urayihamagara ikarinda kuviri kugira ngo izohagere nyene polisi yavyivanzemo kandi ivyivanzemo itumenya ngo film irarangiye niyo gahunda ubundi polisi y'igihugu bayita rurangiza irangiza ibibazo ibibazo nuko byarangiye gusa bageze ngaha basanga umwana yakubise abana bari umwe turamugira gose mu polisi n'abazaragwanira bene igihugu pe baje gufata imbesire ngaha anye baje kuzifunga ninde sha ninde naba babiri gose muvyeyi naba neza mbiri buretse nkwereke niko bapakira nabo bose ni muzima bivuze ngo namba mbirira hari tu bose atarapfa arazoja muri gereza veyo kandi nava muri gereza murakeka bizogenda gute yebazo utarakora subscribe anytime twoshira ko kandi gaparti ka kabiri uzorakeka mutari abone bizogenda gute ushutora umukobwa mugende uyefata umukobwa mugende navyo cha tubifata mu minwe ibisiga turavyifatira mu minwe shika nka polisi y'igihugu urakoze nyakubo ibazo utarakora subscribe uri ukiri kurajujuta ngo urabona ngo je ngo ndomboro ya soro ndenge na biso ibaze anytime twogutungura parti ya kabiri kajya ko utari yabona urumva uzomenya gute ko yagiye kuzoyiraba nyuma y'imyaka ingahe kandi abandi notification barayibonye umva reco guko urakize ntundushe kora sub yihuta hubu ureke kugorana tayari mubwira ngo filime rero uri kugenderangira abakoze muratuzi tuba twakoze bigasobanuka rega kugira ngo filime zibashe kumera uko muzibona urakiye ku miliyoni y'amadolari n'amafaranga asanzwe kuburyo filime no kwigeze twabakunda impamvu ni yindi iyi filime nta ukumiriye kuyishira muri sale ya video mwirabire mugesho ni filime yakinyu n'abarundi ku bufasha bwa Netflix hamwe nande na Amazon Prime ariko hanini rero abakoze mu New Gang Films right reserved ariko hagataho nimero niyo mukomeze muhamagarisha abakene gutanga umusada kugira ngo bigende neza urahamagara Nasibo anasi asifiwe nimero niyo 6780 canke Clovis Sariki urumva ari we acteur wanyu 60 50 0955